Mesrao say Queen Elizabeth were free. Mesrao mon for no so mayam budget. And the casa Queen so free muntino many my head mesramo say Ukraine. And I'm the budget. Ye COVID. And I'm MPP by me say mo vampire say BBC na mo reason be to explain yourself to the nation Ghana. Mema obi akwa baba obi 4G TV the name still remain obofo ba kope ene mema osimadu ekopem dunu na me free ha ene asama ye ba tackle eye sim blockage na aba no ye mbisa say ye mpanimfo no sim na o ma blocking now no is it necessary and I say enye necessary aha na me ba bie mamu hunu say Ghana no ye impose ade bia the 2 years wa no ano na ye ne sa ene say dey America say ni Ghana card ye aba we understand ra se Ghana was say security who say nkofo bi ntimi nye illegal course bi man nkofo bi ho nkyere wo mo obi ntimi nkofrodo obi abra ye ntimi hwehwe na kyira kwan very good but em we say won say Ghana card no omu nyina na atimi anya access to a register na that is another question obi wo ho a delay be almost 1 month enuru no so obi wo kra ya share more than Madam be my friend was time I am no yes o December and sana and sabeka say na ya blocking the same now no ontimi nye call no say in case of emergency be atuna what would that person do sometimes you know ya de bi wo ha empanifo no ya omumfa omunwura yen so timamfo no monkai hunu say the positions na ya de omukọ ye no yenya na de kokromuti toma omo epeja omudom koduru ho enti se wo ye ho ade de you have to think about the welfare of yenya nkasa but now no although sempen for share mra say omama ultimatum 1 month aka ho which is understandable but yemu sempen for ne say ultimatum no de maye no omo gadget ne niam na no mo de registration no na ye ready for 1 month say ebetima register the whole nation na that is one question Mira MTN office baako ewo niaba me mbohodi me busa empanifo ni bi omo ye no kacha ese Ghana empanifo no agile workload ni nyina de good network no so nko a ye voters ID card ye share that ebie branches bebre anenkofo bebre wo ho a na omo register adenti na Ghana card no so ye ntimi bie new branches wo baabi nearby emmankofo nko ho enko register but we there they are assigned to ko MTN office, ko we office, ko we etu ura wa ba ko na nipa na hotel choke. The reason is on my penifo na unu say adwuma bi ya ni ho. Enti only adwuma mbetimi dia man ya ne say yen ko di lie. Yen waste 24 hours ni nyina wo ho just in the name of registering card. The be ya ne say Ghana card we ya di hu lie when ya dia the first time ya di niema ho lie o. Ubetu ani esa de another life foforo asa yes Ghana card no kra no enye valid yes e be bi foforo eno so ye besa akodi ho line enti Ghana e be da ben ko an be ya de ba ko e be ka se na de ya de no online anase eni ba otufa ha na oye abrochire so pa enipa omo man ni mo do so pa but me hu so mu di lie de ma hu abibifo ho ne se ye hu na de ye fe but ye mpase ye besua ekwan ade kro ne ye fe se ye ko ba bi ne hu na de a ye fe pa se ade efe but ye ntrase nwene hu se ade na ye fe no ekwan ben so no mo ye fe ye problem no because there is a Ghana card ya block na automatically ma Ghana business even the networks as a whole no kra ye se o madwuma the network as a whole no say if the network providers say mo susu ma anwene ankoda angle no na mo ne mpanifo a negotiate ahunu say the omo so ye no it putting the network at risk so a any mpanifo network providers mo so you are also at fault because a company and a buy no ehunu say opeso networking all the telecommunication e ni nyina wom na afa de obi ye kwa ye hunu say ni now no ya ja workload ni nyina de amamo Adentina ban some providing the workers. On be say adwuma no. Said de be ya MTN, Vodafone, Glo network ni nyina mo ho be han mo na mo so batima ye mo. And network kre nya outside ha no enye papa just because ye the pressure ba network no so. Adentina o man Ghana
ye ya de bia asa ye de by force ne epia pressure gu yeso ne epia pressure gu yeso de ya ne se ye be wie we nyina ye be blocking kofo ne ma ye be ya bibia be dadin be wie no na mpanifo asa aba se Ghana card na ye bre ho ye ni nyina no kra no say no esa invalid enti ye nyusu biu ye se be ye bibi foforo no wonder mo de asema mi kan ebedu mire bi no it will come to pass adenti na wose ye tenase e ma da bia no ye kodi lie voters ID card nko Ghana yen sesa no nko ya sesa no almost be 4 as a 5 times ye be black and white ni ye be colored ni ye be achie blue ni ye be achie red aden ye Wahala president then time president Kofo e ba ye be national identification card ye ba ye bedru wa ye wo mu na party fufuro so ba NDC ba ye ene ye boycott ni nyina agu ye ena MPP sa ba power bio ena onso be ye ne Ghana card adenti na panifo mo me ye say ye sika to on enema bia emfanfa so mere ye na mprempren adenti na panifo mo me ye say ye sika e woniema emfa so mere o man no mprempren I say o kom de obana ba ka che so obedi mu na wo ba wato atwemo abre no wo de man kura na ninye de mpanifo mo ye no because o man no ba bia ye duro no he metie me nua bi asembi na me yedi me hu se o man Ghana ho ye wo problem papa na me ka akire your excellency say your excellency me siraw say Queen Elizabeth wa frim me siraw monfo no so me ya mo budget eme ka se Queen so frim nti na o man ni ma ye de me sidam say Ukraine enam de ye budget ye yedi covid anam MPP aban minim say mo bampa say BBC na mo need reason bia to explain yourself to the nation Ghana. More disappointed here. Seriously, I must be frank with you people. Me a MPP ni I'll publicly show myself, but more disappointed here. More disappointed here. Mont na say inside me kan tire say Queen Elizabeth awunti na o man ni Ghana so say be here because omo di sika eboaye na say yi abantom menya. No. Ghana a independent candidate, independent country. Ya ji ye fa hundie, but I say your finances dey ni ye fa hundie room. See any fa hundie or your finances in media. Yen san come back to a slave trade ni mu bio. Ni ehunu say won kwasum because baby away it's more or less like you won kwasum. Aden. Just say COVID buy say COVID ni buy no man no mu ye de ne. And Ukraine got to bomb. Yes, Ukraine buy no na bomb ne niam na no dey excuse. Ena bibia sa buy bio. Ena mkekan as say Queen Elizabeth unfortunately one to afrim. Minim say politicians better bet na ka say Queen wo na mo man no ye de ne. Na mo be kan sa asem we kire ya. Mo bete mo pega because o man ya nto ama Queen Elizabeth, ya nto ama COVID, ya nto ama Ukraine, ya to maamo se mumra na mumfa munim de no amabo o man Ghana nye but they say no ase mu per excuses and amudi gina so na mudi bu man o man 8 years of NPP administration ni nyina now no I will boldly say it is all about excuses nkwa enanke anye we anke betima yewe enke anye we anke betima yewe e na what did you people bring on board e dey pa na mde aba on board. What have you people bring on board? Because you have confidence in you, Nana. All the presidents of my back, the president and me confidence in you, pa, is your excellency, Nana Kufuado, but Nana also na sebi. What disappointed you? Oh my, any ankase network system in your papa. But sorry, a card, and they say health insurance card, voters card, Ghana card, card, yeah. And ye say ye sika twitwiri die ni nyina kwa card Ghana card ye ebedu ya me nya sure say betim de ato aba kora na de ya ne say o de ko bank na de ko yisika wi a asa sa sika na ye se no mpanifo sabi mo me ye se no ke betima create employment ama youth na omunya adwuma ni bi nye no anya adwuma ni bi aye na nka mo pressure ne so ate enti social media boys yi better social media ene obati social media no mo buru mu nua no mo di matem no mo yem se mete ho na me ho mete mamo because mo so mo ye obi papa
mete ho a na me ho metema mo ye obi papa but ye musa se ade na ye de ma mo no mo ye ni ye kan na eno ne wo se mbusa mo time wo se mu create adwuma manipa no mu create adwuma no mo the network cannot feed the nation Ghana ye network ye use die sabi ye di ya jimi nko a ena fi aso snake abegina so a jimi nko a Miss Ben ye imbegina so atem di die nko a ade na ye network ne ye adenti na mo maye mfa ya adwene nko infrastructure road yensa mfa nko the health sector yenwene nko the educational sector yenwene nko the technical sector na ye adwene ko network ye be wie na the whole nation nyina na o me jobless because network na wo ye no efa enipa be 20 adwuma ma nipa ba akope o man ye ni adwuma ye no ye mfa network nkrokro mo o ma obi anya kakra di a o man ni modwo beto chichiri ni nyina o wie ade ya ne se obewie no o ma ma akwa buruchire no ma kosua nim de no mo asa abetena ho na I say robbing Peter to pay Paul Ghana penifo any youth mo hwem mo me ni na ho mo me forget social media ni ehunu na ye hwehwe no ho no and we should start pinpointing the leaders and say these things you are doing more harm to the nation than good. Mo sell minor na makọ enkokrafo mu age amaduro no 80 60 70 di osakura wo mu no mu di abro akọ ye mu sase daachi mu ni ho a edin be na ye bebo no mu nchi mu ni ho a Kwame Nkrumah ebe ye ebie ne ya head aye date aye di celebrate no edie mu sase mo so ye be ye date ye di celebrate mu ana. No wonder say mukura this time around and penifo no ebi free ma ye nkai mu biu because munni any legacy bi e behwe so de akai mo munni bibi e behwe so de akai mo Kwame Nkrumah ewu fie petepepe eso still Ghana ye kai no mabusa say dientia but current people mu kura nkai mu bi ni ewure fi mo the reason is mo the pain I say yakuma mu mama youth ni ye bre mama nkofo kom de wo mo ebi ana me de manya bi yo ba me nua bi ohwe me ebi ana innocently mi na mba bi ameko na ekom de obi na aba attack me eye wo ankasa wo ingredients no ma me have been attack senke wo mo attack mo ankasa enke ni problem but we de ubon say innocent person bi nam ne ba bi no enam obi community no akwa attack no okuna to atwene. This is me call hospital no na omo ye print out e de ayina aduro prescription aduro amaye no atuo bom se efu me yesa be hwehwe na nkam de akire mo me busa adan o se printer na sai and am enti se a wo de ade we ma me de ko hospital e ko de aduro obi foforo ho no me ko no anhu aduro no ma me wrong medicine na aka ne se o se sa na be print nti sa ye mfa ho obi ti ho kra headset no onwini aban na adwuma no the reason is wo say empanifo no kro mo nwini o man no enti ono no wote wa Ghana nya ne papa dia ese ya na ase enti o man ne atim se sa na ye no ese ya na ase so o man ne se ya ye nyina we will reap what we sow. God bless you. The name still remain above for Bakope. My name is cameraman Paul K of Pobby of Paul K TV. God bless you and stay blessed. That's an Wasati audition change so they may catch audition no brand bejo form na ankwanya.